Yes, tariki 3 mweri wa Januari mwaka 2026 ngakwata ugeni Nteto cietu cia Weru Thaa Mugwanja ritoreko ni Raymond MWENDA tukianjiriria acio seneta wa kaunti ya Embu Mundigi na mikathite mirandi ire kubwitwo thirikari ya Kenya Kwanza akiwa ni ya mbeca nyingi na ni ya uguni au nyumene na acokete aromba Kenya kumuwata mbaru Rais Ruto. Mwandiki wetu wa Nteto Rita Mwaniki ena nteto iji mugera kwira andu a Embu County na county 27 president ni mundu akithurwa no nginya kwena ugi ena maundu mathatu: uburwa indication, uburwa ugi no uburwa manifesto uria gatethereria na kurwa mundu wise ta mundu wa Solomon. Rais wa Kenya ni mundu wise ta Solomon, makamu wake ora mena ketha icio Professor Pram Kithure mundu wise ta Solomon. Koguo program ile ivangitwe tariu ongithe ucotheria kwina uboro wa kwina uboro uria ni magwa no gikandika riwa ni mathite metikirite tondo uboro wa sha kuniriga kinya nthi cia ngambo ite gutethia bururi wa Kenya no uboro wa musaanda na ru rais arenda withirie kwendega kinya withie uboro wa kanza uboro uria marori wa mengi ni makanda gukutwika thikaitu ni kuyukiriria kwina uboro wa housing maruma cia reka magio kwa miaka mingi tekematia nekwa na mavinda maria mundu athie ko baroni wikagwa vikwaso nyomba ni kuruta withiririe mundu wonde otena kindu no akara kwigania tanjiri na maskini nigetha makare kuthi vandu bamwe maruta macio no nginya na iciro gauka kugina expectation kugo agenda ya rais wa Kenya ni kurwe thini wa Kenya ni gucenjia ikurukitie ivana ta Singapore. Last week ni alturete Uganda mithenya 15 ndongirikania Kenya na Uganda tuvana vasa muno. Last 2 months ago na ikundu witagwa Gambia ndongirikania Kenya na Gambia ndongirikania Kenya na South Sudan na kule kwingi. Kugo tungikorwa tuna amani kile important ni kuyena wetikio na kungangana kuruta wira nigetha tukande gukinya kuri kurerwa turathie kunuita wa Singapore na nimbise kwa vinywa ngai wa Ibrahim Aisha kwa Jacob tungigwatanira vamwe tutekurivana nitugukinya ku Singapore. Eskonge na kwabangania ba kiama kia UDA kaunti ya Meru ni babwithite mucemanio kwariria kithurano bia bikabwithwo tariki 10 mweri Juju bakiaria kiama bai bareganite na uge baba ingi ate kiama giki kuthira ya Meru ibaugite bo bare amwe. Oni marito yakwa mbitawa Ken Mwiti mbithera ndi secretary wa UDA coordination team ya Meru County katukwite ruare ni kenda tumba kwaraniria mantu ya kuendelea na mbere ya registration ya grassroots election ira ya take place tariki 10 na nkwenda kwira antu betu ba Meru County twithuranire tuture ni kenda tukomba kubwithia registration yetu na ibwega sana no tubara mbere kumire ruari kubwithia registration na bara bendelete kubwithia na kinyaro bara bakaendelea kubwithia kile polling station tukenda aspirants 20 for example tukethara twina atongeria ba clergy no uthuro ri mumembo clergy gukethara kwina antu ba abiashara kethara wigwa mu biashara no kwenda kuthuro represent a biashara ge kiama kia UDA umero kathurwe gukethara kwina representation for example ya antu ba professionals kethara no kwenda ku represent professionals umare ndikenda kinya gwengo uthurwa kwena representation ya farmers umera kinya gwengo thurwe antu bau bonthe manonto ne categories nyingi na kire ithurano bi ne akana arume baguchindanira ithurano bionthe ochokeria antu bange barokere kwaria bakiuga ate kiama kia UDA gikwambiria utetherwa ngugi batu twatinda ngugine katwachemania kenda tubachokeria tubera bautio twingugine na tutikwenda utethua kethera akwenda ututethia tutikwenda utethio bwawe bautwi njoke mbuge anto bauma machuruna janda kana au na mpuna ciao bakeja kuga kiama kia UDA kiathirire kiama kia UDA ndenda kuga kina inya na ntareki 10 ni kethora ere test of all the strength of all the other political parties. Tukabonia mwanki
Kongena ko musiasa Mugambi Manyara na wete na ripoti cia uma ati gavana mutuma na kubanga utumira mbesa cia muingi unkumila ithurano beki ya maka UDA. Imanyara na ugete gavana na kubanga utumira maabitha ba county untonegi utate na watho kire halaji kuthama kiama kia bas. Imanyara na ugete ontubo utipo pukuinyilia kiama kiu Muthuri Muriuki ena ripoti yeye. Mugambi Manyara uranandi ni mwandiki munene wa kiama kia mbas na kinya kumenyithia matagitigi useneta tene kaunti Meru ndethitwo akiorotera utongire bo thirikari ya kaunti Meru nikira kuga nandi nibambitwo utumira maabisa ba thirikari ya kaunti Meru kisiasa igoro wintariki imwe thirikari ya Meru County yendetwe ngavana mutuma ibara ringire sub-county and mini bonde na wondi and mini kana barabarungamirite thirikari ya county in every ward na every sub-county atiberwa bachu antu 30 in every polling station in Meru County na marieto yao na ibande na telephone number shithu igo kinyobishi mbere thaa thita na arua. Report you ndio verify ni uma kuringana Mugambi arigo maabisa baba baingugi ekuthirunga ituo bionde kuringira kura ndene kaunti Meru magitwa kantu 30 gituo na ndio ugo joketia ritingwe ba thirikari ya Meru County wa ba inuvu kire siasa cia kiama kia UDA atebete bagachwe agent that in every polling station kaba andiki ni UDA kaba itairangu kiama kia UDA gutwekete omuntu moro atweka recruitment muntu anenkerwe 5,000 twene itu 1,000 ya 500 ugeto ukirecruita antu that ugo ka recruit antu 45 ubwirete kubaria 135 million ino karita mbeche yu kuringana Mugambi Manyara aringithene na gavana Meru Reverend Isaac Mutuma na kiama gikieru kira kijite ndene kaunti Meru nikyo tepa Mutuma thai kagwikiri kiama kia UDA lakini to UDA na independent lakini kiama kia wagitwa tepa na ikia bangite kumatuka na nande na rathithire structures Mutuma ndo makuwa no patiri ndo kiama kia wagitwa tepa na kiama kia tepa ikyo gyotumwo kuona tumuntu tunde turaturari akuena Mutuma ya barwaji tukubenga kiamene kia mbasi ino baramatukire inde igirwe kinyake weta kiraito agwa kiraito adura tutani left tukatani left ko no bwire tebotani left bwite tepa na nawe no botrima na Mutuma angwenda kwera Mutuma uju political inexperience ye wenayo igakuletera thina muno agwinya kuthama kwa Raji Mwendia na bangi barabara kiamene kia mbas kitumba kuina ino kana ntubontu bubu bejo akabia mabitiki na kinya single member kigwetwa tepa barwaji pakichieta nga political what they are now finished nangwenda kwera antu ba mbas to muntu ekumi kuma kiamene kia mbas iya kadita katauri ntante mweruji kutikukire buru na arwaji nande ugo gweta ugaragara na umitone kuanga noromira kiamene korale o in the first place you are nobody you are one miserable character notino kinyorunga magete ulingero kinyakura cha munando ng'ombe nande wejete kuma kiamene umoriu who are you na muthie ne kuwa kiama kia mbas kimetwitite pakethobe karanthi nikinabanya mwerekera jwao kethwani 1 term kan 2 term na mbere kiumia kikejite tukethwa twina National Delegates Convention ya kiama gietu national ruterwa Embu na ntuku eu ituko invite delegate beje kenda ba kiama mwerekeo nondu nandi atwitite musimu jwa siasa tukaboria tubwirete kuyukia murengo jwe kujwa siasa cia national batwire ntuku eu ibo bagatwa direction Muthuri Muriuki Weru Njuma mutiriro kangangi
Yes, konge na ko Professor Gitali na bamenetie abunge ba Meru na Tharaka Nithi nikira kuiba miningo ritangoe Gitali na ugete nya kithira abunge baiba kuwata mbesa ciao NGCDF o mwaka utengwe kuoneka. Professor netete na mbere kuthangikira thirikari ya kaunti ya Meru nera nene akiwa ibare meri kuthangikira Kenya. Mwandiki wetu Nteto Anthony Kathenya ena ripoti yeye. Mutaalamu wa wathani notongire Professor Gitali Naitoli leo ni umiritina kumeneria bunge ba kaunti ya Meru na Tharaka Nithi nikira kuganibwo kugwithia kariba kaunti ino kirutingo gibwao. Kulingana na Professor Gitali, abunge ba kaunti ya Meru na Tharaka Nithi banenkagiro kiine gya CDF ta bunge bangi ende ishugo bunge jaithiete na mbere gutigwa nyuma guti maendeleo makuonekana. Bene kuona Meru ni MPs ote MP o Meru au itoria Kenya muzima ona ni from anywhere Meru yonde kambu ya Meru onto a Meru ingiliunda Tharaka Nithi tutene MP tumbejo mwikumiria Kenya muzima hakuna hata moja pate value kwende niyo Nteto governors ibaruzute ngwepo ya baba ile lakini Nteto era nene ni MP. Professor Gitali Naitoli akinenganagira mwerekera gishigo bunge ya Kiaro kule gishigo bunge iki kiona ni turutingo gibunene kiri maskuru barabara na itengo inge ndiye mo bunge ndindi nyoro wilela Kiaro ndindi nyoro wilela Thuguru cha Murang'a barabara ona the same CDF yaba Meru lakini wilela ndi barabara kubwithia na CDF yo ipo kuoneka nonto ni antu baino ume na baikiutumira antu baino ume wilela Thuguru cha Tharaka Nithi bwana iya katute MPs iya goti MP achangurwa in the last 20 years Tharaka Nithi now te Tharaka Nithi yonga ilela Thuguru cha Meru yonde kitha iba kuumba kwa na pia kure from January to January in Kigaru. They cannot find our children in Meru County and Tharaka Nithi. Professor Gitali akithija na mbere na kumeneria bunge nikila kuga ni kwendithia kiri Rais William Ruto nkirukia kwalithia mathina mala makwinyiria ntere ino. Gitali akiuga agiutate na kaunti ya Meru na Tharaka Nithi kaunti ingi kure tongere bethirite bakiona ni mirungamio miumu ntere jao ni jujithirite ikiona maendeleo na weti na mbele bunene. Baraba kuona baitete boya na baina development nene di baraba to opposition yanjalu nende antu bage thipa kwenda kuria thirikari endupo taita poko ipoputhiro barabara iche tu ithukio pochoke bue ngambi che tu ipuiwa na antu poko ora wapukarirue lakini boende iwichiendia na wichiendia kute maana I think Meru ibe komeboya sana. Nao kagitaka Professor Gitali Naitoli ni alutie governor county ya Meru mutumanto ithinkia na bungo baba kuyumili na kumeneria kare kugathirikare county ya Isiolo ithiritwe kinengania title deeds kire kariba Isiolo title deeds ja mwito wa Nyambene. They expecting governor Meru ayukie kithaka kira kia Meru kikwaya no ni Isiolo ayukie serious ile manto yau nonto te Isiolo ebo rikwaya na kithaka kia Meru ndipo banankanirite Isiolo county nankanirite 15,000 titles on Meru land. Section yeko nankanirwa title is a conservancy which was gazetted in the year 2000. Kwa ndingo etekiranga bano Meru ate kinjukumu eu kenda baupa nangare title cha cancelled na conservancy ya conservancy na every conservancy ya Meru County the conservancy eko ano na Isiolo. Kuma mji muneno Nairobi Mbita Anthony rangi wa Kathenya. Yes, nkona ikilo kitendeka ya 17 kuma siku Weru Thaa Mugwanja ayo tukuonera kanya ka kanini ka kuruka nchokerete nkuruki na Nteto nkuruki ugeta itakuraja. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Ngano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri.
Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Football fans, Azam TV has you covered. Watch the Kenyan Sports Pesa League, CAF, NBC Tanzanian League, Italian Serie A, Spanish La Liga, German Bundesliga, Saudi Pro League, and Carabao Cup. Plus, catch all 52 matches of the African Cup of Nations live from 21st December 2025 to 18th January 2026. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. O kiroto nigitagia kugwatiro na kwigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe iri batere kubangiro bwega na nikyo aja Golden Pillar Sacco twigika mibango yaku na kumitwikithia umithio igwatire niro niro gikundi kienu kana group loan na mainde kumija muthithu jwenu bwajweka nyuma ya mweri jomwaki na mari ni jamwanka mieri 18 ki aja Golden Pillar Sacco no igwatire salary loan na mainde jatantutu ja muchara jwaku na kagita kurea ni mwanka mieri 36 nuku banga kugura ngari. Asset financing yetu nirungamaira 75% ya maguri jangari nogatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka. Development loan ukona mwanka mainda jana ja muthithu jwaku arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan nabo arimo batie si iba kuguneka na rondo 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96 arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na gutina guarantors kenda kugwata Nteto nkuruki riongera rwangirwa turarunda ruri akwinagwe kana uturingire thimu ukurukira 0702 140 140 kana uriongera mutandao jetu nechu www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Looking for a reputable institution of higher learning? Enroll at Jordan College of Technology, Thika. We train marketable and skills-based courses in journalism, engineering, catering, food and beverage, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses and driving. With fully equipped, cutting-edge facilities, affordable fees and exciting co-curricular activities, Jordan College is your best choice. Apply now for our January intake and train with the best. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Igitara digonko negitara kwejamu okenera nabiro bire nankanya neginto kya gitomi muno kirikeno kyanja ibwaga akanya nontu bwa kuthura na gwetekia Raha Premium Kavagara, Raha Premium Gano na Joy Max Mivoko Flower na gututwikire namba 1 nthiguru yonthe ibwaga okaireke distributors na endia bonde Kenya yonthe ni onto bagutigira onja iri na Raha Premium. Joy Millers Limited nigo kwendera thigonko iri na gikeno na mwaka jo mweru jwagirite. Welcome to the Kenya Methodist University, a university that offers ultimate campus experience. Over the years, we have grown to be a global brand in the higher education with students from over 34 countries. Our campuses in Meru, Nairobi, Mombasa, and the Kemu TVET Institute offers a wide array of academic programs from PhDs, masters, bachelors, diploma, and certificate courses. With our strong Christian values and commitment to excellence, we continue to be a trailblazer in the academic landscape. Join our Kemu TVET Institute, the School of Business, Medicine and Pharmacy, Health Sciences, Science and Technology, Computer and Informatics, Economics and Political Science, or Education and Social Sciences today. For more information, call us on 0724 256162 or 0725 75
851878. You can visit our website www.kemu.ac.ke to enroll for January 2026 intake. Kenya Methodist University. The future is here. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. ngagwata ogeni ninge kinteto cietu twita mbere acio kawira mongaze ni umwe wa siasa kaiteneka ari na maruru muno boni nyuma yawe kwebelwa gitine kia ungavana kwa maita kathomba nonekete kwithira ati na there na ari ngavana kawira negeretie maita maingi muno lakini koti niwe neremere mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Muriuki na Nteto Inkuruki. Kwa maita jatano MCA ba kaunti Meru ibetu bakigire kuita gitine ura wari ngavana Meru kaira Mwangaza. Maita jatano ajadene kaunti assembly ya Meru na maita jatatu bakinyetane na Njomba Seneti igire jatatu Njomba Seneti igitikanira mbunge ya Meru atikawira Mwangaza ethwa keberetine indi amuna bubu kwa kwe mwaka jumwe ethwa churirite gitine gitumi ni kwari negamba kotini na nandi mweri jatatu mwaka juju niregamba ritho gigitwa ati koti ikithwa gitikaniria. The Senate's impeachment process was procedurally sound and does not warrant judicial intervention on grounds of unfair hearing. Netuara speaker mbunge ya Seneti ati agukira kingathiti ya kithirikari kawira Mwangaza na itero gitine. The Gazette Notice number 10351 volume CXXV1 number 130 dated 20th August published on 21st August 2024 and issued by the respondent communicating the decision and or resolution of the Senate to remove the petitioner from office as the governor of Meru County by way of impeachment is affirmed. Ona kinya kithoka ira Mwangaza na ugite taritwa gitine no ntimwe kuru koti ethwe kirikana no ntububu. This court's finding on sub judice are limited to the four corners of this amended petition and the impugned proceedings and resolution of the Senate. And this court makes no finding on that sub judice element as it applied to the county assembly's proceedings. The claim that the short debate time rendered the hearing unfair is not substantiated. Nguruki agwibatitio janja kwithura bena magamba jairi kikoti mwanya ontubura potebati. By filing two distinct petitions in two different stations, the petitioner has created an uncomfortable situation where in essence there is a possibility of the petitioner enjoying two bites at the cherry, as it were. Na koti liko kagita karea Seneti yaitaka wira gitine itari kwa mukira baruga kuma kikoti ya Meru ekonungi kaunti bubu kitumi etiwara Seneti kumwita gitine detikaniri unareo. Senate's resolution cannot be justly quashed on the basis of an alleged violation of the Meru High Court's orders in circumstances where the ruling and orders dated and issued on 24th July 2024 by the High Court sitting in Meru were likely unclear to persons not being parties to those proceedings. Tukinga mwaka juju nandi kawira Mwangaza ethi twariome komeri nana antwara munini wawe mutumanto ithinkia ajukirie kitikio governor. That Meru we've been accused of male chauvinism ati tutetekeiragia kuruba utongeriene kambwe categorically ati bote uma we respect our mothers, we respect our sisters, we respect our daughters, and we respect women in leadership. Now, my Deputy Governor Linda, I assure you today that Kirirokiran Deputy Governor wa Meru abathatu akurukirire
deputy governor wa bana na bara mwathani agatwa in future batikorokorokira kirirona kiu. Muthuri Muriuki, Weru TV, Muthuri Kangangi. Nyuma yawe kunyomuma kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza atari yangire gitene atatirimana na kiboko kiawe kuma kiri abunge ba county ya Meru. Kawira Mwangaza neretie muno kukariete kiu kiawe lakini mantu yawe yaremania. Mwandiki wetu Nteto Masindumba ena rugono ruru. Nyuma ya kithurano kinene kia mwaka 2022 Kawira Mwangaza uria warungamija murweri kiumbe na cindire giti kia ungavana nyuma ya kuthimana katharinde bene na kiraitu murungi na mithikari nturi na areka wira nebo kuthingatira katiba na watho kiri wathani bwawe. Gavana wetu ni mama. I will do justice to all in accordance with the constitution and the laws of Kenya. Kuna riu atakarire gitarira jagitene bateramberia kwaga kugwatanira na MCAs nonto bakigina kia ward fund na baramberia kubanga kumwinga gitene muswanda jwa mbere jogikwa ni MCA DMK kiogora indi MCA wa Kiago wenka kuma kiri MCAs 68 na banana arabanga kurungama na Kawira. I want to note to this honorable house that number 1, the honorable governor can run to the courts to delay the process, but what must happen must happen. Even if it takes 1 month, Kawira has to go. Even if it will take us 2 months, Mr. Speaker, the governor has to go. Ndio kiambi, ndirengwa kamipene, ndarega kuingwa kamipene, unide kiambi, I will stand firm. Asante sana. Na hiyo nitasimama mpaka kiroto gyakwa kigwe kirangwenda na mtumurume mwega nurorungamana musibamo. Mbere ya kinyarwaria ruu rwa mbunge ya Meru Kawira arogia kotini akienda rurungi kwa na rekoti areganire na ruu. MCA wa Bogeta West DMK kiogora na chokererera jaire na muswanda jungi jo kwenga Kawira jira jo akorokirwe mbunge ya Meru ntariki 22 December mwaka 2022. The discreditable acts have created a toxic environment in which the governor cannot be legitimately expected or relied upon to work harmoniously with the staff and elected leaders at the national and county levels of government. And the governor's continued stay in office under the prevailing toxic environment will inevitably undermine effective and efficient service delivery and thus at the interest of the people of Meru County. Rwaria rwa jaire rwa kwenga Kawira rwa kinya mbunge ya Senate, rutere rwa MCS na rutere rwa Kawira bakieja no kuji bwao na arako na riu kagitaga gwitetera kwawe Kawira ugaga siasa ba Meru jakathuri murungi boba ujaira kwengwa kwawe gitene na kuga kinyarengwa gitene nonto ni mwekuru. Kawira akigeria kwengwa gitene nonto bakwandikanira barabarene mubango jawe jokolea kurega kuritaniria ngugi na atongeria bange gate kama etia jangi. Na si kibuyu ya maji, amebeba kibuyu ya mafuta ya taa. Do you have the capacity to lead Meru? Thank you. Yes, Honorable Senator, I have the capacity to lead Meru. And not only capacity, but extra capacity because of the grace by God. The spiritual anointing added to the political will makes it big. And just give us time, Meru will be the best county among the 47 counties. Mbunge ya Senate kurikia kuthikira kwengwa kwa Kawira baringa kura na bamuonokia na bauga gutima etiari najo bakimwakiriragia gwita na mbere gutungatira Meru kiri thirikari yawe gitariu agikanwe kinya gwita na mbere na mubango jawe jokolea. All the 11 members agreed and recommended to this house in this report that the charges, Mr. Speaker, none of them was proved
or substantiated. Akono kwenye Senate, Kawera agochoka kurita ngugi, atanga na kugwatanira na MCS baritaniria ngugi, no indi ambereria kubameneria na kubanyarura, no ntubaigeria riahora kumwenga gitene, akiuga kinya gutewe omba kumweberia gitene, na kagitene kamwe kinyaranga na gwita MCS mbirwa. Hallelujah. Na ndio tunotete. Turuga mbirwa ichiro tuya arua, tuya rojo, tuya oke. Monka twokoreka na Kamiru ageta gweta rutha kenda bakinda Kawira Mwangaza bamwinga ende ankwenda obera abukorirwa Kawira thino etete Vigonkwe akare ari ngavana Vigonkwe renge akare ari ngavana Vigonkwe renge ari ngavana na Vigonkwe renge ari ngavana. MCS Bameru batano gakire Weru Thaa bakurwana utongeria butebu ibwa Kawira na gwakagita kajathatu MCA wandia mitungo Evans Mawira Karia araikia muswanda jo kweberia Kawira mbunge ya Meru igita riri bari na itumi mugwanja bya kumwenga gitine. The governor has, despite a previous impeachment process and warnings from the Senate, persisted in discreditable acts that singly and collectively amount to 1. Gross violation of the Constitution, 2. Gross violation of various national and county laws, 3. Gross abuse of office, and 4. Gross misconduct. Umaja nande muswanda juju rwetakire mbunge ya Senate na arakuna riu okaire yonokerie Kawira na kuga ati na maetia na arachoka Meru kurita ngugi ja gavana. Impeachment of Governor Kawira Mwangaza. Kwa hivyo ngavana, naomba na watu wako tusijivune vile tumeshinda katika hii issue. Swali ilikuwa kabisa kwa miguu nikaambia Mungu ni asante. Ninaomba kama mama amani 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 amani. Amen. Hakuna Mkikuyu, hakuna Mturukana, hakuna Mmeru. Sisi wote ni watu wa Meru. Tushikane tufanye kazi. Meru yetu iendelee na isonge vizuri. Igeria ria jana ria kweberia Kawira gitene riatongerwe ni MCA wa Korotwo Zipora Kinya no indi Kawira eta kotini kuregana na muswanda jou na koti ya muthikira na kujurungika na kirigeria ria gatano MCA Zipora Kinya arachokera kairi na muswanda jungi jo kwinga Kawira rwaria ruru rwa kuruka mbunge ya kaunti ya Meru. Results are that the ayes have it and the motion is passed and the governor stands impeached by the county assembly of Meru. Wakumenya kirigeria riri ria gatano bamuingire gitine no ntuba maetie jathatu aki. The assembly therefore resolves to impeach the governor of Meru under the Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Government Act. Rwaria ruru rugukinya mbunge ya Senate yetikanirie na Kawira kwithira ari na maetie jau na uu ni Kawira Mwangaza onere mundu ati umbane kuthiria gipindi kiawe kia miaka 5 ja gavana wa Meru. The Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, and the governor accordingly ceases to hold office. Kirigeria ria wera kuregana na kwingwa kwawe gitine na ikirie gamba kotini kuregana na itua riu ria Senate koti igieterwa kurita uge bwaye iguru riegie gamba riu. Kuringana na katiba uria wari munini wa Kawira ni Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia aranywa muma jobisi na kujukia giti kia governor. I, Honorable Isaac Mutuma Ntwethingia, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Meru County, and I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the same office, and that I would do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya, without fear, favor, affection, ill will. So help me God. Masendomba, Weru TV. Kaende kabati nduga gororerwe.
Yes, theko yambire ikilukite ndagika 36 kuma ciekurwa mathaa 7 cia muthenya iyo tokinya muthia nteto cietu cia Weru Thaa Mugwanja gakwendera weekend embea. Rito riakwa ni Raymond Mwenda.